Yo, I was for much na ya makwaba e dey aba Adum TV so. Ebra so say ene ye dey unchi ni say e dey bro. Na aya na den nyina ye kase ye koye nchi akwakohwe amamre. Enema ye nanam eye ya na ebi mutimi enyini che. Obitimi enye 200 years, obitimi 300 years. Obi wo ha ye say maami kura odadam opeso wo kura wotimi nwu. Na ya na bebre so kase ye say obati ye say obi akwakomene ade anase obi akwakoye abone ho ban obabi ene nsam ene onchiri sen adru atimatim mase Dr. Kodua eho ena ne yewi ohwe me background ya na ntwe kase ya ogina hayi na ntwe a afi bia no okum ede ma minim nipa ode ma no se ye ne nkrofo omudidi ne fie o se hwan o se din o ene yaba ya de camera be sini so onchiri sen ye koye nchi akwakohwe enema na yena na mo ya ene ya jagu ha ene edi enya kai se medi edi adu Eric o tuna friend pop show ene me Dr. Kodua ono ankasa ene me na share ne ebedi nkobo kai se onua ene ma aya chinye ewo trimu ebi musu ensuo ye ebi musu ensuo nye na na moso mbosom ede ene nyina mu no ene na ede ne nyina ede bro misro bomode na tim komo ya ebedi asepa ne wi a nso waka bi ache onua na kwaba ya ne o pacho bokode afiaso de eri kan na ntwe agina hoyi na ntwe a afi bia wo ya na ase afi we nkwa na wo ye eri kan odin ne ye de edi kan me din de Nana Kodua okay na bebre na nam say yare ba ha na nam adawroma suoma dawroma na omho atowo enu nti na bebre ye Dr. Kodua oh okay but odin ye Nana Kodua okay but essence o say yare nti no yes na bebre ye no Dr. Kodua nyame shaw ye nhwa de na ntwie eye din a wo de be ye den na ntwie ene ye de da na nanom ase na nanom amesom wo mo asuo mo me de da wo mo ase na nanom a osom mo mesom mo ye da Nyankopon ase ne ya da na nanom asuo mo mesom wo mo a omo boa ye eboa nipa bia wasase so no na afia so a ye mo didie okay enti wo ankasa osom nanamo mesom nanamo onsom Nyankopon mesom Nyankopon but osom nanamo osa osom nanamo a Nyankopon nanamo ye Nyankopon esuo ne Nyankopon o ye sure ma me nkere wade ma me fa nko Bible mu ebia na obi ti obi hwe me na de me kan won te ase ensuo ye Nyankopon de enti ensuo ye Nyankopon no se ye ko Bible mu a Genesis ne ade ho na ewo ho 1 verse 2 verse 3 ho wo se medem honhom nyina butu ensuo ani so ate ase wo de ne timma wo koba honhom yes so hono nipadua we de na tie na de tiwu mu na ma otimi koba no eye honhom okay enti se honhom ne firi mu a wonye poposhew ebiem wadane no tie ene Nyankopon twedi ampon bo soro bo asase na obo nsuo no ene wo se me Nyankopon me de me honhom nyina butu nsuo mu agere se nsuo e de honhom nyame enti odi abutum na se oye nyame no wo ye nyame o se me de me honhom nyina tie o na honhom nyina enti ya se ye kan se wo de honhom nyina mame a na se me nam ho honhom na me de nam me nya Kodua biem okay me ye no tie mewu okay enti wo se me de me honhom nyina butu nsuo mu enti nsuo ye nyame enti mo na mo som nsuo no nya bosom bi na mo som bosom ne de me ye question na me bi sa ai sa na ye nipa aye wo wiase ya to ne din se bosom che se esom ye bo okay what I say before ama nananom abosom akoye sebe ade bia omo kan ese ade a enye enhia etan by kire se ade a esom ye bo okay so what I say okay na emum no me asu amesom de me nim se nyame na me som no nyame kire bone o kire bone ya mame nkire wade we Yesu Kristo say no na o twente na edan ho na bedi nkomo Yesu Kristo ye bona asenuo ye bona su ahin nsum nje ye bosom ne de no num dabi baba so what ase asofo no tumfuturo agu nipa ani ama ye nyante ase enti se wo som nananom a echesa osum nyame no okay na nipa ntia ene memo a kyerɛ me ase pa de enti a wo se nipa sum nso na yemfa nso eni agro ene memo a kyerɛ mu pa se de be ya ene nipa bi a wonim na won tia ase no enam so obɛtia ase na aye kama abusafo ene Nana Kodua ena edi nkomo no kai hu se ene afiaso
ya afi bia no okum nantwie e de manananom manananom di e da omase enti no ene aya bai na ye niam ya ba behwe ama won so ahu bi wa wote abruchire wa wote Ghana fa na ba bia unnim de ekoso wotimatim Nana Kodua jans Nana Kodua so ye no de oye nie enti so ka bisa won say we ya oye enti ase ben ene wom o wa ba kire ase enti no ye na ehomra na emehwe ade krontia nantwie wogina ha ene ensu a o say som no na ye te ase ye ba sisia. Okay, abusa for yasamba madika catch say ene papa yi ebra yete ne nka na ode yesi ode nsuo esa yare no na aye ya adwene mu kakra ye ntiase na emom no ene aye ba yi ase wode kamna na ye ntimi ntwa nsuo no wa ase menka say wa branding nsuo na mansuo na aye say nsuo no ba bi papa bi te yes sabi nipa bi kra ni ba bi te but we de nana madawro ma wa mana na wa fence no ho ombehwe edan a wasiesi nso no ho a abosua se wani ensa oka kire eni ntino na ewo se yenso ye ba na ebedi ye ba ema ne be kire e de kronti a wo som sanso yi na na de kan akwa babiem ye nua o na ntwe okum na e de na kire me kum na me de ma na nanom adidie afia so na nanom na ye ahohom bo ye ho ban na nanom na boa ye ma ye djuma koso na nanom na boa ye abaifo nche anwe se de o ma boy ho ban hwe so obi a o pay o na djuma na djuma anye bia o de be dan wo bia yi obi a na o pa kwantu a na wontumi nko bia omko de o pa nkrata wa brochire wa ma na nya de o pa wo wa ma na nya de o yare a obubu agu fom wa ma na sore nti afe ne so a se boni bia nkan ye na kwantu etu ye nya nkwanhia owu bia ma ye manom ye tiasede a ye to na ntwi a wosombo na ye de amana na no madidi ye de adomase omo no so di kan didi ansana yenso ya yedei yedidi firi se omo no hu hia ansana nipa yedei aba ewo nyankopon mu enso hu hia chen enipa ma nyankopon. Okay, mebo yemmisa ne sei ya na bebre na enti ade ase na we de nka kire ase kakra ya na bi mu se bia wo kum na ntwe we ya e de ayi owuo bi a oba waso ye bi kura na nso hwe bi da oba bi anim bi kura na awo bi anase de asan bi ba oba bi so a menka oba omo a ono mo som no e na wo kum na ntwe ayi firi ho ba wo de na wo se wo de ma na mo didi na nam no omudi ni san wonu amomo ana wo ye ne san wo de ma na nam adi a na nam no moja no wo pe ompe moja no e na obetwa na de ama na nam wo de ma wo mo a enam na aka no ye nipa no ye dia moja ne ke moja no nko a moja no nko a na ne ho akwa bi wo ho a ye yi e de eka ho ma wo mo o de omudi a nti enso no di moja sa de mo pa no no mo aduane na chirem kakra na moja omudi no omunni nipa moja nipa moja ya de ensuo echi na emum no aboa moja aboa bi tse na ntwie odwan aponche ensuo chi na akokọ nana we de Ghana fo nyina wiase nyina we ye nya be so kyem ase ye pa ye say ensuo no di moja ensuo no omo etisen omo ye nipa omo ye drugs omo ye ahonhom ya ye fe ni wo mfo wani nya dai ehu no se enya wo mo na bebie wo wani a wo mfo wani nya dai ehu omo so omo de no omo ye tisen like omo so ye nipa ai se de nipa ye te asase sui saa na omo so live ye ka se live omo so omo te se na ye nipa yesu won se nipa bi o ye nipa wonye saa na ahonhom no so no ye omo so ete saa se na nipa te no saa na no so te enti wo de moja ne mo a na omo age na omo di na omo di na omo se wo ye omo pede mo saa omo ade esombo enti abre bia no dwuma bia de bedan nananom bia no na omo so ye de ye ma okay enti ayade a omo ba wo ha na tueska ana wa nkasa na o use sika editor mia na mi yimi sika editor na edurumre bia na omo ba ha no omo hunim se afi ye be yes ade na obi ho na wasende sika ba obi won so ana wode aba so ho na enye no nko obi ho ba be da so hwe a omo nse nwan bibire so bobo ho a obi aso ba be da se enti we no ebi wa enye me nko a me sika ebi won so a me de me yimi sika nim se waboa edom ama obi abiribia ye aseda e ba no ne yi bi na de ato na ntwe we 150 million no 15,000 Ghana cedis 15,000 Ghana cedis camera ma fa ne ye 15,000 Ghana cedis ya Dr. Kodua Nana Kodua atwa o se oninso no ebedi enso enti na se enso kro mu twa ma no mu enso enti ni patwa no mu kra se enye bone na ma no kire na wo kan se mbi se na nanom kra ha no ya siesie ha kama
abibifo sabi abibifo na sabi ya Jimmy hwe nana okay sabi ya Jimmy hwe na se ne yesi ye yensuo e wo se ye yensuo ye tete no se na nana no abusafo camera no ntimi mfantira anka mesra mo camera no ye mfa nkyere na nana mo so yes ye mfa nkyere na nana mo so ka de be kyere batie ye mfa na mo hunu se ne yesi asiesie ya ha ayensuo no e wo se yesiesie yensuo edi yensuo ni Nyankopɔn donsuo eche nipa nti na abre bia na meka se wu krom nsuo na ho eda ho wona na omdi kan ba chichi kuro no kan no ma matu nsuo no wona na no mo we omukwen so mawu omawu ko esunsuo no ye de eda so da e kire se Nyankopɔn honhom a odi butu nsuo no ni nsuo no emfiri wi ase da na ye manipa satama vortic ene vena ne ho ahwan ma ye no ne nsuo a ye yegutu amu no edi nsuo na ne no ye da nanom ko no masanso ndi ayi ano o masabi esi omunye masabi esi aye de o se omu ye bia nene no wo be ka kire me se nsuo nya we eni ho awusafo ene na kodua ene di nkomo ye breni nti no ye be se dan ho banana before se me dan ho aba no me bi se question bi se we de ya na simple question na nipa bia te wase mame wankasa odi wani ehu nanamo odi wani hu omo a omo ye nipa kokwa na nipa tuntum ebi ye kokko bi tuntum omo katwi o asantime na me den beto asantime mo di o katwi okay da siremu a o kasrem sa na tie mum ene ya tie ho ase o se nsuo ni da hwi no a woka na mum no kasa bia wote nsuo bia onye sabe ni nsuo nko nsuo bia de ba bia kasa bia obekan bia bebo ni bia wote ase nti yentie ho ase sa okay awusafo na ho na emehwe ade a nana kodua we waye organa ne awiase afa na ne pa bebre na ebo ne din se nana kodua no ana Dr. Kodua no de ade a nananom enam no so esa ya are bebre e man ko fotu kwan ye na ehomra ne metie de ono so oboka okay abusafo ya samba na nana kodua ade be mpa na obeka do nsa be si obo se me nana kodua nana munti mitimi ye so madawro Nyankopɔn to nti batampa ye wo de bafie ha yitumi ye de doso e chen de yentumi ye na de yetumi ye biti se bia opekwan akwabe ma ne so kakra opekwan akwabe opese otu kwan obi wa try kwantu sa enyi ana se bia wo akwantu mu ho ne nkrata asem ho aye dia ma ana se adwuma asem ho aye dia ma se obi yare abu ho a wo de tare a na wa obobla na ohunu so ebi efifie ana se fia bonten wa ye obi bibi wonim na na mabrabo no misa anye yi ma no oba ha na namba boa na afenso ye ba yare a se obi abubu agu ho e ba cho na namba na da screen so no mesela ehwe na wa nkofre obi sese na namba na da screen so no o de o kasa yi na obitima fe no obi abubu agu ho se ye ni aye huli se long face ene director mo ai me de kwa de aye madansi ya Ghana fo na nim da ta one long face ya ene yese wabu wa mama sore eti no ye nto aso na afi so no obu ho wa gudie opese oba na nanom wa ne ntin ko yima no na so obu ho wa ye galamsey okay opese sika no galamsey ne de he de yese ye mpeni bi no ai ye mpeni bi me de America oba nana me so ye promote eti ebia utu sika kokko na opese wunya bebira okay yan kan sa oba na de bedan nanom bebo ama bibia ye ana se bia obi adada wa jusika ene amanfo azan aba connection manfo wadada wa jusika so do bakọ abrochiri afi o twena entwe o fe no kura onfa ne number kura dum sa wo de no bedan nanom bakọ akogina no so ama na jusika ide ama ya nipa ne yehu ba bi owo no eno ani so de no ba beda oni wiase o wi a onko eno oti wiase no home mframa na ade achi no onum nsuo nko ade a baby o she bia na number 2 sa sanity eh omko akọ chinaba dia omde ba ya na ono a no ho ba hyehyira se na fu ba hye oni na asbe ta ta o pe wa de usika ba so ati ase okay ana se o no obi twe manso na manso o gidi se o di bem wasa ase ni ina ye je feelings ma fa be dan na nanom wo ye ohema na wo pe ahini akunya no so atena na o gidi se mo dia mo fa me dan ye chinchin mu nsa agina se mo dia nko ade mo fa me dan na nanom aye me de pass ya o de nko ade a se nya o de sa enya o de because last me wa ha na obi baye ene me di ho adanse se
na asase bi na den e ba sa no o say nana mo say asase nye ne de nti onko me kai mo anye ne kapre me kai ende me kai pa so hunu enya afi na ye be dada obi na asuo be ka o kire o plane say enya wo dia nti kokko ba bi ye dey etna eno ba emwa bi a wo say ye de bo obi no ye be bo a nti ade bi e ha wo say yare pressure diabetes ya bai ni nyina pressure ni diabetes ya dey na mo sanso ni bi na mo no ma na mo wo no de unya de beda nananom a ni mukwan a on be so yare yo say bi a wo ba ya wo sanso ni yare de beko say wo ba ye ya mamre ma na sa so ni kire say yen sanso ni ma no na yare no kwa ye yema wa ebeko okay so okay nananom omo nam kwan ya sa bi gre so na ya anwade ne nsenkyere ne a enya nne efiri tete na before ne empa de pa na omo so omo ba to bi nanso ade a Nyankopon aka ade efiri nyame no onipa be na betumi apepa efiri wiase onipa bi antimi pepa efiri wiase nti ahade wo ba adwuma a yedie no edos se bia wo ton cars anase obi wo ho wo so bo ho ban nipa bo ho ban am say ye di kon ye ko de ba afane bra bra I was for won come da before bring you some mind ye di kon na wo hwe di pa ba ya na say papa onim de o kire afane ye ko eti e de asamba ko na wo kana ahaya do oh Dr. Kodia dear honestly speaking this one man as Kia what you say doctor who knows how na mo dia wa hwe ya we met ni e we need that because what you say eti afane I just chance na say we power that one I was for papa na from 50 Gabin no o say interview one nkofo amamo go chire kwa no omo mayo Frank Gabin also 1 minute e dey say na wo ka chire doctor oh doctor dey afi asun dey pia me senka ina bi obo me me ka senka so so senka ya pen na pia o to so dan ba ko naka ya be siesie as doctor je na mo ini kan meta o twedi amponse na madan na so ase na madan doctor so ase say na no fan so na me kwa wonyenye mu so mu benim do mu ni but you so papa pesimu online papa we na je wo no doctor enti also throw for wonyenye mu no e bi obagi o gese bia na sika ebra na ntimi nante no de wo me say me bubu ho o hwe me da ma tenten da ma bigina ho na ma bubu agu fom pa na agese ye tam me asana sebe matinya ejamanai time ansana bia metimi kwa adwo so ti amunyehia mu na me koe no no the book wo kwa ma me na nyina ho ho ye doctor focus me doctor for say be say ye de ho anwan be say ko test we test b test ni nyina ko ye liver test ko ye ho anwan ni nyina ko ya ye se wi ni but ebe ni papa na je o asofo ni nyina o kwa asofo so ebino ni mami twa bodia ban ahimarache be 12 na mi timi na yes yan tam na mi nyina so sei timi tram se na mi collapse mi nyina so be ankosiaga to say me ba Dr. Kodua Herbal Center na nanom adaroma omutimi ahwa mi ane bo se metimi agira me na so ahyesu na mitimi ekoba we dey also throw for some dance ni e wachiri empanifo ya bai ya cancel na wi yakopɔ hyira wo na fa number na frɛ na de aka achi no wo na obedi ho dance nyame hyira wo